utajikuta unakuwa na stability moja mzuri. Na katika business yako utaona kama stability hiyo nini? Mungu anakupatia kama muda wa kukamata ile kazi yako kufanya nini? Iko na stability. Unaanza kula matunda ya kazi. Daudi akafika kipindi chenye akaanza kula matunda ya yeye kuwa mfalme. Mwa ile karata akaanza kusimama bakia nyumba ya mzuri ya Evi wakati nyumba ya Mungu. Ndio akaanza kuwaza ataonekana kumtegea. Juu ya nini? Basi kwa ile wakati Daudi alikuwa deshaiko na stability ya ufalme. Vile vile tunataka kuangalia Sulemani. Na inakosani nyingine ilibidi aonekane kuwaua wale wote wenye walionekana kumzunguka, bila anaweza kuonekana kumdestabilize kwa ufalme. Apre kuwaua Wasimei na wengine, bila sema kama mfalme akamwikalisha Sulemani, Mungu akamwikalisha Sulemani katika ufalme wake. Stability. Wakati Mungu anapoetablish kitu katika maisha yako, anakuanga na mama ambaye iko favorable, anakupatia kwa ministeri yako kujikuta iko stability. Bwana wetu Yesu Kristo sasa. Abraham akakamata bale wote yote ile angepaswa kuonekana kusumbua Isaki. Akabasukuma mbele akamwambia kama Isaki, ikala sasa. Uelekee kila kitu kile kionekana kwa chini. Akaanza kuelekea Jessica Seke baraka yote ambazo tunaonekana kumtangaza leo Abraham, Isaka na Yakobo ni zile zenye zinaonekana kuelekea kutoka kwa baba yake. Baraka za kiroho. Bwana wetu Yesu Kristo sana. Kanisa huko kitu kinaonekana kuelekea kutoka kwa Yesu Kristo. Tena kitu kikubwa sana. Inaweza kuwa ni karama. Inaweza kuwa ni huduma ambao uko nao. Inaweza kuwa ni karama fulani ambayo unaonekana kwa chini. Ni kitu kinaonekana kuelekea. Sasa kile kitu kikamata na samani usikizarau. Usikitupe. Usikanyagie hazina ambayo Mungu alikupatia. Hapana kamata huduma uifananisha na vitu vya dunia, hapana. Pia ndio huduma hauwezi ifananisha na business moja fulani. Hapana. Usifananishe huduma na kitu moja fulani, hapana. Huduma iko dela. Mwenyewe aliyoa kile kitu ni Elise. Unaona Elise alikuwa mwana tumisha leo. Kama Elise sali pokea ile nguo ya Elisha, angekamata pale pembeni ya nguo ya ile nguo ya Elia, angekamata kaonekana kujenga ile piramidi ndio ukabani sasa inafaa fanya pesa ya business. Kila mtu anapenda aone nguo ya Elia, mkia mkamate pesa. Kila mtu anapenda aone nguo ya Elia, bali anataka kupatia pesa na anafanya hata business. Lakini Elise akasema kama haiko tena ile wakati. Akasema na nenda kwa kamata hiyo huduma nipata seriosity atakwata na faida. Eske kenye Mungu alikuwa choka na kukamata na samani. Eske kenye Mungu alikuwa chia umekamata na valeur ama uko na kifezesha. Elise akasema kwamba siwezi ukamata huduma niitumikishe kwa business. Akasema nikamata na samani akaibakiana kishikilia. Eske kazi ya Mungu unaishikilia vizuri ama kazi ya Mungu unaona sasa ni business moja fulani ambayo inaweza kutana utajeshi. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jifunze kutoka hata na samani kitu cha alionekana kwa sasa ile heritage. Kuko heritage kwa fulani ambapo unaenda moyo wako Mungu anaonekana kupatia. Inaweza kuwa karama, inaweza kuwa kitu fulani. Ile heritage wewe kama na samani basi ile heritage ndio inaonekana kufanya uonekane kuitwa mwana. Mwana haiwezi kuitwa mwana ama heritier haiwezi kuitwa heritier pasipokuwa na kitu kinaonekana kuherite. Inaweza kuwa ukipatia neema kama programu ikionekana kuendelea jeudi baada kuonekana kuzungumza vitu ambavyo vinakuwa mtu apate kuonekana kuherite. Ile toleo nikasema kwamba kwa kitu kimoja kwanza tunasema kama heritier pour qu'il hérité inabidi moyo anaonekana kumwachia akufe. Maana pour que tupate kuherite kitu kwa Yesu Kristo inabidi mauti ya Yesu Kristo ipatikane kwa tupate kuherite. Hatuwezi kuherite kitu kinyi angaliko msimu. Abraham pour que amwachie Isaki heritage yote ile kama saida za kufanya nini? Ndio ile heritage upate kuwa na nguvu. Testament haiwezi kuwa na nguvu tangu mwenyewe unataka kuandika kaliko mzima. Bwana wetu Yesu Kristo sana. Nguvu ya testament na puissance ya testament inabakia kwa yule mtu mwenyewe anataka kumwachia kwa kumwonyesha kwamba hii testament kwa ajili yako tunakupatia nayo. Hii testament inasumbua inakuongelea hivi, inakuongelea hivi, inakuongelea hivi. Kisa bado unataka kuongelea testament na kufa. Ndio héritier anakuwa na puissance ya kukamata ile yao unataka kuachia. Est-ce qu'on a reconnaître kama kuna kitu unataka kuachia katika maisha yako? Sio kwa miguu yako. Sema kwa miguu yako. Kama unarekonete kama kuna kitu chembo unataka kuachia ndani ya maisha yako. Anza kuangalia kile Mungu anataka kufanya katika maisha yako. Alikuachia nini? Eske na binyele kwa chumba ungalikuwa unavikamata na samani? Eske zawadi ya Mungu anataka kumata? Eske auchezeshe? Auchezeshe ile zawadi ya Mungu anataka kupatia. Wakati kuna watu alipatiliwa karama fulani lakini kuja hapa ndio kufanya kazi ya Mungu ile karama anaanza kuomba pesa unifanyie kitu fulani. Tangia mnifanyie na mimi nakosa fanya hivi. Tangia mnifanyie na mimi nakosa kama fanya hivi. Maana aueleza samani pia unataka kuende. Magharibi ya leo mwambie Mungu akupatie elimu ya kurekonekta heritage
ambalo unataka kutendea. Waimbaji mtatika hapa mbele. Mwambie Mungu nipatie neema. Nipate kurecommend zawadi ambayo unataka unionekana kwa tafsiri. Mwambie Mungu unipatie akili ya kuonekana kujua thamani ya kitu unataka kuniachia. Oh Yesu Kristo. Kuna watu ambao Mungu anaonekana kuachia vitu, lakini ndio mpaka vikamata vyenye na thamani. Mungu alikuachia kitu fulani, lakini ukiona thamani, jua nini? Basi ujue pale watu ni waerichie wanaachiliwa zawadi ambayo ni picha ya argent. Yeye Mungu alikuachia, lakini kama vitu vya thamani. Niko kama mwambie Mungu unipatie elimu ya kukamata thamani kitu ambacho unataka kuniachia. Oh Yesu Kristo. Watu wanarudia nyuma, wanachoka. Wakamata thamani ya ikaza wala unataka kuachia. Umepatiliwa huduma, lakini ukeshelewa huduma. Kuna watu ambao ministeri kufa, jini hawakukamata thamani. Hasa kumwambia Mungu nipatie elimu ya kukamata thamani ya ikaza yote ambayo nimepokea kutoka kwako. Neema yako. Neema yako Yesu. Neema yako Yesu. Yesu. Neema yako Baba. Neema yako Yesu. Oh Baba. Wewe ndiye Bwana Mungu wetu. Neema na uwezo